Marquez agtalek kay nagtunog ka na kinaburyos si tilikudan ti daluyon ti biyag. Ludad duma ti baybay napnut talinaay ngem ti tiyempo sumangbay dawel na laus unay managbiag kayo dito'y lugo saan nga agnanayon si kagen siya aglaylaya kadagiti taaw tibiyag lumay ti daluyon tibiyag sangwem di kaagama dahil ti likudan ti dawel tibiyag sumangbay tu pilina o tibiyag anay datong ni ti Diyos at daragsaken urnos lasat man adu-adu ketrong warto wagas balito panagbiag tayo dito'y lugo ket saan nga agnanayon sigagen siya aglaylaya kadagiti taaw tibiyag lumay ti daluyon tibiyag sangwem di kaagamak dahil ti likudan ti dawel tibiyag sumangbay tu ilina kadigiti madama nga masusot tibiyag na dagtagamsan dito itiya sunata ngayon sa isagsagot ko kada kayo tapno nagtalek ka nagpamati ka na tayo ti Diyos si tilikudan ti daluyon tibiyag panagbiag tayo dito'y lugo ket saan nga agnanayon sigagen siya aglaylaya kadagiti taaw tibiyag lumay ti daluyon tibiyag sangwem di kaagama dahil ti likudan ti dawel tibiyag sumangbay tu pilina lumay ti daluyon tibiyag sangwem di kaagama dahil ti likudan ti dawel tibiyag